Kuki okchun prana songari deng pen apran ke dam nang atuma phan me kriya pung siramir biria long ingdeng ingkoi raisi ka chiki bopon. Kuligaw Sport Association atum pen cepatur piponsi Men Football Championship ang dunggiti ka pamanpon. Thoila krep ho kobe akreng ke pon kang kwa tuma phan dilai rai komsai kiari deng pen kaching nang. Tribal Area Planning Scheme Minister Dr. Ranuj Piguari dengpen auditorium kang pupon. Aprang si birta kilara do anaphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe. Kedamtang surhinira kithomaningkan phaikoni ni phai hiniarni karbi pen kuki risim kang tangki ora tumangbong kacharwa hot apapapuna bipin karbi atum aprandam nanglo. Apran kedam nang atuma phan phaikoni ni phai hiniarni nang chikimo bombang bom si peningan ki ingdeng ingkoi rai si an chikimo ponlo. Laso ka chikimo ponalong Karbi Anglong MP Amor Singh Tisu, Karbi Anglong DC Sangpi Nerola Phangchupi, Professor Dr. Lipson Rongpi, Singhason VDC Chairman Jiten Ronghang, Longnit Bajar Committee Maipu, Lawrence Ronghang, SGB Saron Singh Timung, Nutona Dorso Committee Lapen, Maiter Committee Pen Karlitang Adonara Batum Chetong Nungsi, Karlitang Atumapan, Milur Kaiponsi Chikimopon. Bangsolong Karlitang Adonarap Kachetong Donatumapan Pekar Ompen Spray Machine Ronosi Lasu Kachikimo Mesen Pen Pachunpon. Karbi Anglong Sport Association mati kasa pen kapin khatpon atingsi. Borjan MEC constituency ke parlo, Kuligaw Sport Association atum pen patur piponsi. Kedamtang chitia chiklo pen Men Football Championship patu pangcheng ponsi. Kedamtang phaikuni ni phai isiarni ang dunggiti patupon. Sodricho FC la pen Lakhijan FC ang bongsi ang dunggiti patupondo. Sodricho FC atum kapathu ke thek muchoda jok Lakhijan FC atuma phan goli si thaponsi ang dungiti chepahai pondetlo. Bangso ang dungiti kapathu ponalong aluhia manpen Karbi ronga saramai pen Dharmo teron SGB kiri ingti Dilip teron anparta manpen ke do ke thigiding atum chetongdon. Laso ang dungiti mesen pen pachunpon. September pen pinjam, November April lo, ang bong lo, sama kisah bukan masih berkali bisnis lo, pen feel dah dah diong cer masih, waktu dia kamu cer masih dah lah, mulai dia club lo, so school di seorang gaul sih tinggi lo, final match lo, seperti final match sudah kadung gue nak bilang mame, bilang lo pen anin dorong lo pen dah, sorry cuy, club lo pen, yang club di sidak sini, andung di tim ada final match lo, nanti pati pon lo, masih sorry cuy, club tu bang gol sih dan cepat pon lo. Sini pun cukup pola de Karbi Sport Association President mate. Karbi Thomas Council Chief Executive Member CM Dr. Pila Monghang alang dia kimang dia akapin teman-teman mate season sing teman-teman labang so sports labang so pangtang ko ipan tulis sila pun alang ikan season tin apa tanggal lagi sedikit bulan dulu labang so lagi siang bong pen itu madak pinangan extend pun lo asal ko pen kita udah ke bumi kami 90 tahun itu lo pola asal ko kami dah itu pinangan pen pun lo saya just pola ke dodi itu ya ini fungsi license kan seperti itu pun sekarang ni pada mela bangsa tangka nak pun tangka council CM Dr. Turam Mahal pena general secretary Karbi Sport Association Pongkos Teron Dr. Pongkos Teron hal hal curup pun lo tapi dak pini bangsa program yang itu nol ini tu dak cigas lo alang ni promotion Teron alang kami wang lo sinadak alang ni fungsi pini bangsa payah nas pangku pun lo solong cerap itu bangsa jadi dong apa ni tu bang puna ni tu ini hopet bang chief guest itu dak local MSC albal kami Karbi Thomas Council ni kan kan hell in charge
Sudarong kan sarapan sini pun cai kono, dan berisi cermin hal biasa wana batu ni cindi kan lo bangku kono tapi kosan, tapi pernah lah tu long thama program dekat aku sayang lo, pernah lah tanya be finance no sonton lah sayang mah gitu, ini lah tinggi kita festival begini, sebab pun ni pini amai hendak ngecak lo, pini bangun dah lah kami lah tu malam tu tewat pis tapi, hari pernah tu tinggal bangsa finance lah gitu, macam kono, ini tu pun pini yang sengkak kalau jitu kita 24 inter club football tournament championship bangke ada dengan tu la club team open institutional player select kon lo bang institutional player itu mai konten mola inter sub institutional itu atau dapat di kon sisi kon bogesi ini tinggal jadi kon Dilay Police Station along ki do Raikom Sai ki atum Dilay to war krong thomalong Raikom Sai ki atum ke ton ke lang kacharia sai ki klembom Ason tak taksi phai kuni ni phai hiniar nita Raikom Sai ki atum ke ton ke lang kacharia sai ki klembom Ahot anerlo por phai kri hiniapor ihomatrak AS0 1P 9056 along Raikom Sai ki atum kirika kuruga sai dengponlo Lapen la so track along thoila grip ho an longpon La soa thoila longpen ki ongdung kovia kreng longpon Raikom Sai ki atum kovia kreng ki pon kang huatum aphan akenang sodalu hangponlu bonta alu abang chepaklang thek thedal La so kovia kreng pen kaching nang chegatum Anwar Hussein Murigaon district asor lapen inuda bang Firoj Ali Hojai district asor pusi bang thekpon Kovia krengpen kaching nang chek bang hinia phanta Raikom Sai ki atum chepari deng pongsi saya rona tengpen klempon Phai koni ni phai hiniar ni kupili constituency arlo phelangpi kupili college along tribal area plan scheme pen Assam Education Minister Dr. Ranuj Piguari dengpen auditorium kangpupon Tribal area plan scheme fan sika kuti si panongsi scheme patang ponpen Minister Dr. Ranuj Pigu pen ingpupon lo Labang somay along 20 nong boy thalangso MLA Rupsing Teron, Kupili MEC Pawan Kumaray, Irrigation Board Chairman Dhon Singh Dera, West Karbi Anglong DC Saraga Pani Sarma, Lapen Jengkha College, Samson Singing T College, Waisong College, Hawarkehat College, Langhin College Anparta, Karbi Anglong Arlo Kido a College Anke Provincialized Etnang Jipusi Education Minister Dr. Ranuj Pigu Aphan Pin Puralo Pajerdun. Bangso amay along ki ongdung kupili college student lapen ki thigiding atum chetongdun. Bangso along Dr. Ranuj Pigu pen kaning jepon ki Karbi Anglong ki 6 Sidul area pinak lasi higher education ki council atum si ajakong dulu. Lasi bangso puthak CM Dr. Himanta Biswa Sharma pen chingwai chingsai pen ki do ana college apharman kapachun ponji aphan lamchak chipipon. Jengkha pen babuteron Karbi Longri Abirta. Rupsing Teron ডাঙৰীয়াৰ অনুৰোধ মৰ্মে আজি মই কপিলি মহাবিদ্যালয়ত আহোঁ এই মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ পৰা এটা নতুন অডিটৰিয়াম নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে আমি দুয়ো সেই অডিটৰিয়ামটো আজি মুকলি কৰোঁ আৰু বৈঠালাংছু সমষ্টিত 4খন কলেজ আছে ইয়াৰে 3খন ভেঞ্চাৰ কলেজ আৰু এখন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কলেজ ৰাইচিনাখন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কপিলি কলেজ ৱাইচং কলেজ আৰু স্যামছন সিং ইংটি কলেজ এই 3খন ভেঞ্চাৰ কলেজ 6 শিডিউল এৰিয়াত কাউন্সিলে তেওঁলোকৰ হাতত যেহেতু শিক্ষা বিভাগটো আছে তেওঁলোকো এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু যেটো আইনখনৰ যি ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে আমাৰ এনঅসি আমাৰ ৰিকগনিশ্যনটো কাউন্সিলৰ পৰা আছিল অসম চৰকাৰৰ পৰা নাছিল সেইকাৰণে প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ পৰা বাদ পৰিলে গোটেই বিষয়খিনি মই পৰীক্ষা কৰি চাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে ষষ্ঠ অনুসূচী অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যথেষ্ট তেখেত সংবেদনশীল গতিকে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম Pinya Abirta Lansi Kangton lo Kardom